Lo mfana loneminyaka lemithathu nje kuphela ushele ngekhathi endlini yakubo eLuve ngemuva kwemlilo lokungaqonzakali kahle ukuthi ngabe ususwe yini. Ngekusho kwemfundisi Bongani Mhlanga longibaba walomfana uchazile ukuthi ke bamfana bebangekhathi kule ndlu basihlanu kanike laba labane basinzile munye ke washela ngekhathi endlini. Mhlanga uthi ke njengoba kusheke konke kwangconza bacela ke sive simane ke sibabambise ngakho konke ke lesingafinyelela kiko lokufaka ke ekhathi kokufika yona ke inhloko ngicabanga ukuthi ube kula kubo 11:30 ebusuku sive abantwana sebamemetana kabuhlungu lo munye sodofu sathini lekamelweni sekuyasha uyalidumbe likhema manje kuphela la ngebhandle silele slide isikhanyise ngagezi bekude nalokuthi kune fault ukuthi gas wahambile wase ubuya kabi uphuma ngale siyaphuma sidangalana sitozama ukusithala abantwana ngalana ukuthi lo mlilo singawucima kanjani msitena ukuthi ngiyongena lapha wavela wathi labanye abantwana sibakhokhe sesibakhokha nje sibabita lokuthi bevele liphimbo sibakhiphela ngale sekubhunye egqwele intuthu ngalona ushothi bese wehlela ngala wetangala njengoba unibona ubhonqukile bese kugcwele nalentuthu lapho nalomlilo langa ungasangene bangakhe bamfana bebangekhathi mfundisi ushothi la bebalabe bang4 ushothi ukhona usitakala lo 3 base kusala munye ngale bekunathunga le bese ngiyazama ukuphinze babakhokha ngoba nangaleli langa bese liyangakhona lo shonile bekangakanani mfundisi bekana 3 years umfana laba ngaba nelusito bangayishayela ke inombolo lethi 76546019 76546019 etindzabeni yemaswati channel kubika noNhlahlathwala ngena Gary Carlos siseluve.